Ftit qabel it-tmienja ta' filgħodu ta' Tmenin sena ilu, l-iskrejjen tal-ajruplani militari Ġappuniżi bdew jinstemaw venvnu fil-bogħod. Ftit wara, massakru. Aktar minn 2400 ċittadin Amerikan inqatlu fil-bażi navali Amerikana f'Pearl Harbor f'Honolulu fil-Hawaii jew viċin. L-attakk ħasat lill-Amerka li dak iż-żmien waqt it-tieni gwerra dinjija kienet għada pajjiż newtrali. L-għada l-Amerka daħlet fi gwerra b'diskors li jibqa' jissemma mill-President Amerikan Franklin Roosevelt fil-Kungress Amerikan. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Il-qawwiet tal-Imperatur Ġappuniż kienu attakkaw l-Istati Uniti bħala prevenzjoni biex il-flotta Amerikana ma tavvanzax. Fl-attakk mill-ajru l-Ġappuniżi kienu erdu bosta bastimenti tal-gwerra Amerikani. Fost l-oħrajn inqerdu 3 destroyers u bastimenti ieħor kien spiċċa għereq. Fl-attakki kienu nqerdu wkoll mal-188 ajruplan. L-ajruplani Ġappuniżi kienu tefgħu bosta torpedoes li kienu apposta biex jiġru f'baħar baxx. Magħhom kienu attakkaw lill-flotta Amerikana bosta submarines. L-attakk baqa' jissemma l-fatt li kien wieħed sorpriża u ma saritx dikjarazzjoni ta' gwerra qabel. Il-Ġappuniżi u d-dinja kienu ħallsu prezz qares. Lejn l-aħħar tat-tieni gwerra dinjija l-qawwiet Amerikani kienu tefgħu 2 bombi nukleari fil-bliet Ġappuniżi ta' Hiroshima u Nagasaki. Iż-żewġ attakki kienu fissru tebgħa fuq l-umanità li m'għandix bżonn il-gwerra biex issolvi d-differenzi. Eluf kienu ħallsu bħajjithom u l-weġa tibqa'.